Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kaprang Belang Integrated Development Council kedai kawai ni kikin hon ke batrai bat kami yaki kampen roy haka imlang salang jo kathain mau konro haka nyu terek mata benai jembang arhajar arpo kani kikin hon kalalin no senyang syakasnong mau usam syaki sispa duna kilong yeng jo kani kasnong habaya keren bar chairman jo kani kikin hon uba raison nongrom ulai tho bagani kikin hon kelasong jinghilang kerke hadin baka sarkar kelapan mena ya ka jingkang snong hapo kari hibro kawai banyak perkat bat jamir jemot kumno ban ajing rap yu dok usok hakum gani kapor uba raison nongrom ulai tho ru ba nakalyang UMDC jongani kathan uba martel and mukim ula ai ka bha ka jong ka bawlayo na ka MDC scheme shpolak tengka syagani ka kanhon ka ban fight na ka banta ka bha kamyan jong kisnong kithaw bat kumjo na kalyang jokit khot jongani ka kanhon ru kilano senyang ban yarap ya baro kilong yeng kibran kam ya ka jerap ki bha papo kathan mau konro hagani gesngi lai don dekat ru urang basnong ka mau usam uba share itulah simthia na ka banta jing jongke nong sunong jungi hagani ka sunong mau usam ibala page lakmi bat pelawara igani ka cing mentoy na banta ki basyam jing ki basyam kudu abala ikdo igani ka jing hagani ki benai aki ar benai lai benai bangi ladu ya ka bela kasngi ladu ya ka tray ka ta ta lamara cing ka bakrau na ka banta ka sinong ngujungi de kila yarap na ka banta ka cungi ban penyo ini ukhau kan sedang ngejungi kala sedang naduk ke pratriku April ban sam mi kini ki jingbam syaki sinong ki tau jungi breu ku mangalong namar bak ngidon ha lockdown ka penlong ki breu jungi bak kinomla ban ye kieu ya hiar ke ka kamram ngejungi hi kalong ban penpoi se yeng ngejungi ban penpoi se sinong ngejungi pat ada juga poru nyisam mi kini ka marbam kata kalong hadim bangil ayo ya ka cinga trelang apa purah ni kirang ba sinong namar ngi sutu lada nyai light ni kirang ba sinong ka kelapan ban kata kacing sengau cung kibir ku wipan ke ban lain na kata nyala sim ya ka senjam ka jungi kata kalong bangin pan ya kacing trelang cung ki rang ba sinong gi badon hagane ka tang jungi rengkat bat ki reurang ba na ka praplang ban ya tre rengkat ki kalalong si siao so cung jing job bat ku mangalong mene adu mentai ngala yo ban sam ki nyau spa tam teli ki sinong nyau ko tam teli ki sinong gi badon ka mau kun reu ge jungi nyala yo ban sam chan poi si ki raspa bandel lapanong saus pak kuntal ye di haka juga por ngan ban biang sacisin lada deitang naga MDC scheme ni sutu bangin nomla ban le hadu kat ni di lembaga cinya trelang bat ka prablang bat MDC ila la menong to become one kemudian ar teli ke bor kala long away bat kala long siaga cinggerku na kinong sunong di jongi bat ni sutu mat ban ong ni ka por kata kalong ba nila hikai bhai ki brio gungi hakum kene kapor sabha wanom sim kabu wanom ngau politics wanom ngau niam wanom ngau yaper henry sim betang kuai kata kalong ngin ya rap na ki beduk tam pada kali yang jungi komiti ngestenat bah kata komiti ke bangi lai keren doni be keren ru na ka bible kata kalong bah wat bishar naba en sabishar wat pek iki we na ban sapek iki kata ka bangi lai rai komiti kata kalong bah nginom pek you know min pek ya pada kamau yo jingarap kata ka thong ge jungi kum ka city na ka bantaban yarap kibil hukum gini kapo re hadu mentahi ka bangilayo ban sam kata kalong bahaden bangilaya perkhasani bha banong ban ngin sia ai tang san kilo le ne sau kilo sieng le se ketuka ki families member ki badon hang tu le se bindon chpongut tingin ai san kilo tingin sutu bakam yahap ke ai bangila ban le kalong ba ni estimate no back da ka kle breu kata kalong ar kilo sikle ubadon sipongut unyo ar kilo ubadon sangut unyo sipau kilo kum ta terte hadu mentam nahi nilayo ban sa hadu ar po we hajar ngut kibreu ar po we hajar ar spa ngut kibreu ar po we hajar ar spa ngut kibreu ki badai ki nong sinong jongga han mau konrau hi bar we ki bahap ha mau konrau blok bat plus ru ki katu kan ni ki bahap ha mau keneng blok kum kan ni ka mau persyong kum ka mau ber pinta terte kilong yeng nilayo ban sami ki hadu lai hajar nyau spa teli kilong yeng hadu mentah
hadu kini ka tarik ke bamata nyau tarik ku me arajar arpau ngilayo ban sam hadu layajar nyau spa bat ngidang up sa shipau tali kisnong kiban sawan ai ke report kini kisnong namar bagidon cekawa kendong ka jenjari kali ban lek ku makalong menta bat ban mi ki kali habio karpas tena kinong kendong bapli kiba mti watang ban le online ya ka karpas ki kindo cinge tena takadau ki phone ni kilong bat subha up lem yangi Pangila kaki ban poi seki henry ni nomla apat ban sulik ai lom som ni hapsim ya ka cing khen ke bang ai maki tu banda dem kan poi lokum nuk dai spa pakai rukau dai spa tam kisnong kin nok ban nyo ko ar tam ne nunan dian de ngila terke lapa kin poi pak dai spa la ne sia jaruna kata ka bangi de ngilang ap yaki ka ai ke baka sorbe jongki nomar ni shani aka sorbe jongki subu kisnong ba kamhe ki don ci spa yeng la se haka ki sorbe yor kin lappa ki ki spa yeng ki dek beduk ting hap ai ki kumta le se ki ki no snong ki ba dai ki spa yeng ki family member porok ki dek beduk ni haban le kumta namar ngila le lem ki babon kumta te namar ban long hino yalam pai ba ang haban sa e ka jing no andrei mangi ki ba dai ki rorang ba ki ba ya pentelun ki kam dai tang menta wat ha por ba ngimyo MDC rum ya trai lengkap nak betak nu ban penbit biang ki beduk jong than kat bangila ai ti panong hibu setia thai kalong betang ke wei kalong ba dak baburam agar pat di medium no so dak baburam kalong ba ni kwa baka kam kan keren bangin suara media leje ai mula le ai setri nyara media nya lej visit ya kasnong kibreun ya ra media nim so ya hap kumta ke bai ke bangi so ya hap kalong baka kam ka bangi le dak kam ya ai baki pat ba hi kinlong ki media nak bentak ka kam ka ba bom di siu le sakoi na kaliang ka prapalang ki kam ki bakrau ka bakala le haka hakibreu jonga than ga jongi kamu tang na mentaban ayu nu kau rei sakoi pat kata kalong ba haka por ba ki breu jongi ki mat ya ka chinge ki doni ki pisa ban le thet kau se silong rei kim tip ya ka dukan hangnu ban thet kau namar ba ka don ka lockdown namar ba ka sarkar ka supply kumto si dukan ar dukan kumto tete kon ra ya ka chinge ki breu nang ta pade saka kali ni hapan wat ika kali ti jenjar bhaban yo e kali tene kali ka praplang ni lasim ya ka senjam ga jungi kata kalong ban yarap lem ban penyo kali nang ta ban penyo dukan ba kibreu jungi kin tet khau bala da ki kindu cinge ban le tet hiru ni sim ni mangi ga cingit kle kata kalong ba ngin kit yu khau na ka kudaun jongo na ka dukan jongo khar na dukan jongo majon ba ka sarkar ka sha paringi penpoi sigi sinong kat kum ga dor thet ni sucat tang ka bai kali tang ka ban ye biang lang klem non ngono ka complain ngi no sinong bat kip tiang so pai kata ka bangile kine kidi ki kam jong ka prablang ka ba kalai rap lem ni ki breu jongi ki bom tip ya ka lat klen ti ban lek wat hangno donu khau nang ta ki ba ya kendu chinge ha ka lek kawan khamta ma gi don ka chingsa khangdam kum ni te ke prablang kanum kam supet bagi breu jongi ken mat ya ko kum kata ni sim ka bentar ka bakrau kata kalong ba ni lek wat di dukan hangno don khau ban ngi non ra sinong saka ka bagi don kam nang baki breu pinyo yo khau kum ngene ka por pak produk kita ka pangila le na kale jongi ka pro prablang ngi kum ka kum kinong ngi la sngeyo ka jingman tai ka ba sibuan e na ki te namang ngi hangne ngi la dan duan ki yeng te penta ti chan baro na ki ngi la yo hi ni kha te tang khandiat e hingi bom pat yo nama kane ka ching sam chong kilong na benta chong kilong jing ki ba kham du te nama kata ngi sngeban pen pau ka ching sngu yaki te blai na ye khu yaki lang ba kicing trai kicing ta champi lang wa ki kam ki cham ki ba ki dan ba ublai hi nang khu yaki hakin hakiliang benta baro